Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno obing, aguli makan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti baka, ataraken ni Biboy. At da iditaraken ni Biboy ubing, maysa a baka. Sagot da ito kankwana ni Lolo na. Sakbay nga inted ni Lolo na ti baka. Nagkari ni Biboy at araknen na anaimbag daytoy. Pakanen na daytoy ken painuman na. Naragsakan ni Biboy anang yawid iti baka. Impanakkel na kadagiti kay ayam na nga adda taraken na a baka. Ngam kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, naamuan ni Biboy, anarigat gayam, ti maaddaan, iti taraken. Iti maysa nga aldaw, ka. Oh, anya, Biboy, naragsa kamot lang ka di iti inregalo ni Lolom, abaka? Wala nang. Anya nga iti imbagan ni Lolom kan ka? Tarak nag-analayang tibaka. Di mo baybayan Huy, kita naglukmag. Tapakpakanan ni Lolom iti husto. Iso ano yawid mo? Naskan apalukmagampay. Wala nang. Sige. Tay nakipastor inton madamdama. Ay, naibos mo man ang tinalak arot ka ng baka. Nagrawat ka matan. Pahin makay ayam. Isulangan ter aramidak ti mga alay ti root po nagipaspastor ken ka. Nagrigat ti mapanagala iti root. Sapay nagadumat ti kanam. Maumakin ka, di kanya lalaan ti kanam. Nagrawat ka di dahi ti abakan. Masurunak pa yan. Ijay abanda, Biboy. Ato ti maalam aruot, ijay. Nagadayaw. Kat anya nga rod ngay. Ano sama? Tapno mangan di taraken mo. Nyamutan. Makabanlog mo tadatarakan na. Talaga akas ta. Masapul nga ipaay mo ti oras kan panawan mo iti taraken mo. Agbababawi ka na nga lakin ko na. Jaklo ko may nalalan. Beboy, papanam. Mapaan akong makiayayam. Nakawalis kan dito balay? Nalpasan na nang. Napan mo in wayway jay taraken mo abaka? Napakan mon? Ayun. Saan na mabalin a pumanaw ka? No saan mo pa'y anapakan kan napainom jay taraken mo? Ay, banda kung dagiti kayayam ko. Uray pa'y. Saan ang mabali na makiayayam ka? Asaan ang napakantitaraken mo? Naawatang? Imbagman tayo may kamakiayayam kada kami, Biboy. Itayak pala ko mga umay Ang min pastor ko pa itibakak. Biboy! Ha? Biboy! Ay ayaban na kaninanang mo. Apay nanang! Agawid ka! Jay taraken mo abaka! Nakabulos! Anyamutin! Diyan akong makayaayam. Imbag ata natiliw mo di taraken mo abaka. Tano saan? Napirdi ko madagiti mula ni tatang ko amais. Huwag nga rin kling-kling. Dandanin na pa ni kamaisa ni tatang mo. Taraken mo ka di atalaga day di abaka? Uy, regalo ni Lulok. Ay, narigat ti adda taraken na. Nasken apakanan. Huwag nga rin. Makaisubsubli akon. Ngam amom, dagiti taraken ko apusa ken aso. Kanayon ko apakpakanan ida, tapno saan da mabisinan. Anyangot nga minan. Kitaan.
Adda kadwa di tarakan ko abaka di tengat kataltalo na. Aywan! Ala! Ay, nasayaat mo tapno adda ka ay ayam na akas kanya. Intamot makiay-ayaman. Ito'y kakadipay dito'y kataltalunan. Saan? Impastornak ni Biboy ditoy. Masadot siguro na mangala itiruot akanog. Sika nga'y. Kanayon ak dito'y. Inaldawdak nga umay ipaspastor dito'y. Apay, anak ko tungka. Dinak ngamin unay ialalaan ni Biboy iti kanog. Kanayon amak ay ayam. Kasta ka di. Numaminsan, awan pa'y tidanom nga inumog. Kaasi kamot Saan akastoy ti pamagikidi. Kimutungak laong. Unay matdaytan. Kayat nak ni Biboy, idikal alanak. Ang ita, nauman kanyak. Imbag pa'y kanyak. Kasaan ama madagiti among ko kanyak. Imbag kapay. Madamdama, umaydak alaon. Uray ijay pangitalyan da kanyak. Adu timakan ko. Siyak. Uray mabisbisinak. Dinak pa'y malagip apakanon ni Biboy. Nagrigat ti kastoy. Agawid akon. Apay nga gawit kan. Saan pa'y matarabi eh? Inak alaan di tarakan ko abaka. Bay ampay laeng, ijay talon. Angang, Nagmayat yagay ayam. Saan mat ama po kaw jay baka? Itay-pay lang nga ay ayaban ka, tapnumangan ka. Apay, rabi imot launay na nagawid ka, Biboy. nagmayatmot namin ti agay ayam na lang. No makitam asumip ngeten, agawid ka mutan Bunanang, Naimbagkan ka, tamangan kan. Maturog kan inton madamdama. Diyangay tarakan mo abaka. ala, aywan. Ay na, anak ko, nalipatam manen. Rabiin, at dapay la ijeteng nga titalon. Mabutang ako naman mangala. Ala, bayamon, inton bigat laengan, amapan mo alaan. Nagsapada kamutan nga may impastor dito'y taltalon. Dito yak anaturog gayam. Anya, Daita tipuno. Dinak inala ni Biboy. kaya't mo asawan. Natuduan ka dito'y gayam baka. Yapay ngay. Sapay awanan ti ruot di taglawlaw mo. No saan ka kumaan nakatali, makaarab ka iti adayo. Ay, ungarod gayam baka. Isu matlagayam anak ko tungka. Agsakitak sa payon. Kasapulan nga rod ama ilinong ka. Anya ngay timaaramidak. Kat dinak meten pagan ano ni Biboy. Namabalin lang kuma. Kasaritak jay among ko alakay. Tapno alaan na kalaangan. Sigurado,
taraknan na kadayjay anasayaan. Nagsapa pay laeng, rumwar ka manen, biboy? Agururay dagiti kay ayam ko nanang. Ay, unay kalakit din aya. Awan laka din ti malagip mo sa baling aramidam. Awan mat. Jay ngay tarakan mo abaka. Kasanon? Aywan. Ay, sika talaga, anak ko. Kanayon matan amalipatam jay tarakan mo. Papa ng biboy. Ijay taltalon. Inak man iwayway ti tarakan ko abaka. Bay amon. Anya? Umay kakit di tagay ayam tayo. Ang tanak ni nanang ko. Saan na ka nga ungtan? Baka laang dayta. Umay kakit din. Sige. Madamdaman to nga nakitaan ti tarakan ko. Biboy! Apay? Aldawan! Ingkamot yawi din atay tarakan mo abaka. Idin sapay larabi idita. Agay ayam kami pa'y kanilando. Bayam lang ijay. Saan ka kadi amaasyan iti tarakan mo? Amangan no mabisinan? Saan ama bisinan ti baka? Oh, nanggag mo kling-kling. Apay ngamin adang-danggam nilando kat di namat tarakan dayjay. Umay kan biboy. Saan mo dangdanggan ni Kling-Kling? Sige, agtaray-taray ka. Tapno madlaw na ka ni Biboy, kat umay nakaalaan dito'y taltalon. Angam. Kasla di nakmatagan anon. Naikat ti tali di tatangad mo, gayam baka. Aywan. Amang ano mabalin munti sumurot kanya. Aywan anya. Awan gayam titali. Umay ka, mapantamang kita iti karuutan. Sige. Mabisinak at talagan. Gundaway munday to'y nga aglibas. Ha. Wan, panawa munday taamong mo. Ta saan nakamot nga ammo at aripatwan. Nagmayat ti agay ayam. Ay na. Inton bigat manan nga agay ayam ta. Wan, Biboy! Ha? Rabin! Agawid kan! sumikat gaya man. Sige, agawid kan. Biboy! Ha? Lando, Apay. kaslawan mo tan di tarakan ko abaka iti taltalon. Ha? Aywan. Napanannan ngay. Ala, inak ibaga ka ni nanang ko. Kunak man no inyawid mo di tarakan mo abaka. Nanang, Ay na, inyalang-alang mo dagiti bilin ko kan ka. Ika, awanan di tarakan mo. Ay, sa dinong iti pang birbirukan ta. ang mga nuadala iti karuba. Nabisinanan, tawan mo't ngamin tiruot akanan na iti nang ipagudam. Ha? Ala, tulungan nak amang birok iti baka. Gayam baka. Kayat mo ka di, ti agyan dito'y ayan ko. Saan gayong baka? Nasken apu manawa. Apay ngay. Ngamin. Jak kayatun agsubli keni biboy. Tadinak ammo atarak nun. Sa bagay. Umadayu ak laengen. Nasaya at pay. Amangan no addan tu masyarakat anagagut kun nasingpet amang taripato kanyak. Sikati makaamo, gayam baka. Isungain na kun gayam baka. Kat agyamanak iti panang padagus mo kanyak. Awan anyaman na.
kat aganad ka, gayem baka. Awanan ti tarakon ko abaka. Kuna ni tatang ko ang nakita na kano nga imadayo di tarakan mo. Si kantumot nga min, di mo inaiwanan ang naimbag. Binaybay amlaang nga awan kanan kan inuman na. Nagsubli ko makanyak. Jakton baybay an Apolos. Tarak na kanalaing. Awan matan. Agbabawi man ni Buboy, ngam naladawan ti amin, tasaanan ang nagsublikan kwa na, titarakan na abaka. Kat dita na amiris na, at idingwan. Nasken at taripatwan ang naimbaga, taadaan da ito itibiyag, akas kada tayo at tao. Iso asipod idin o ping, no kasta nga adataraken ni Biboy nga aso wano pusa, taripatwan na anaimbag. When obing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurahat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.